bana beshu batswadi ba ka bokoko bosesi ka gae bana modimo a le shogofatše ka moka ka gare ga letšatši le lebotse leo le hlabilego. Lebelela mo ngwaneshu le ge o ka ya sepileng wa itebelela o tla bona gore ka nnete modimo o sa go file sebaka. Satane a kana a leka gore wa go tšhošetša ga a tshwara bophelo ba gago montšhe ka gare ga matsogo a gago, montšhe ga ana maatla ebile ga a kgone selo. Ke a go botša, modimo o kgona wa go rata, o seke wa tekahlola, o sekebe wa tinyenyefatša. Wo mo kaone mo setšhabeng o bohlokwa goba gore modimo wa go rata. Re sa ilo rapela ka irile sebaka re tlo bala lentšu la modimo Mareka chapter 11 verse 24. Modimo o bolela le rena o re ke ka baka leo ke le botšang gore dilo tšohle tše le di rapelelago tše le di kgopelang le beng le tumelo ka gare ga tšona goba ka gare ga thapelo ye le rapelang le kgopela modimo. Modimo o re le beng le tumelo gore le tla di humana ge le rialo gona ge ke tšalena gona e šetše e le tšalena re sa ilo rapela. Modimo o re o be le tumelo nako engwe ngwaneshu o beile sebi ya gago wa e rapelela, nako engwe ngwaneshu o rapelela dibuka tša gago wa rapelela tšotšohle ka moka tša gore o nyaka go bona o e ba successful. Modimo wa go tšweletša pele ye mongwe a re modimo ke nyaka gore o ntšhentšhe ka tsela yeo batho ba ntebelelang ka gona ba se ka hlwa ba sa ntebelela ka mokgowe. Ke nyaka go fetoga ke be ngwana yo a lokileng, ke be motswadi ya lokileng ka lebitso la morena Jesu. Re sa ilo rapela mabaledi ya phelang o gona wa re rata o lebile ke re a tseba re o ilo re tšhentšha re a rapela jalo ka lebitso la Jesu wa Nazareta. Modimo ya tletšeng ka go loka mabaledi ya phelang, wena mabaledi ya na le maatla senatla sa legodimo. Papa re a rapela Jehova, re rapediša modimo a ka naga ya gabo rena ka bophara mabaledi ya phelang. Tau ya leloko la Juda setše sa legodimo, Satane o pisi o ka diphiring, Satane o pisi ka diphiring, o pisi wa senya mara lentšu la gago le re ge re ka tla go wena ka tumelo modimo wa ka o tla rekwa wa tšhentšha dilo tšeo Satane a di sentšeng. Re a rapela ka irile sebaka ka lebitso la Jesu. Modimo wa ka rehle re šikinya diplane tša Satane, re a di khurumetša mmušo wa Satane, re a o raka ka lebitso la Jesu wa Nazareta. Modimo wa ka rehle re thuše re fe maatla re re lenaba tena Satane ga ona lefase lebile ga ona le godimo bona fa lenaba ga ona le motho ga o tsebe selo ka go bopa motho. Re a rapela ka leina la Jesu. Modimo ka re holofetšwene fihlelela bana ba borena re a tlaixega. Modimo ka re nyaka mešomo ene mešomo gona ge re ka dumela fela mo leineng la gago. Mabaledi ya phelang khutšo e gona yeo ge re ka dumela mo leineng la gago. Modimo wa ka o tšwela pele ka gare ga dithuto go gona ge re ka dumela mo leineng la gago. Re a rapela senatla mabaledi ya tletšeng ka go loka, theoga bjala ka modimo, theoga bjala ka ramatla ohle ka lebitso le le maatla la morena Jesu. Papa re ya go mema ka gare ga maphelo a rena, wena Satane le meširo ya gago tseba gore ga ona invitation yeo re go fileng yona. Re a go thuba ga ona maatla lebitso le le maatla la Jesu Kristo kgoši ya go phela e tšwa sepela le naba Satane. Ga gona invitation ye re go fileng yona ebile ga gona le motho wa go nyakang ka lebitso le le maatla la Jesu e tšwa maphelong a rena. Wena Satane re a go leboga modimo wa lešoko, modimo wa dikgawelo ka Jesu ya fetšeng. Amen.